MLA barim Mawkyrwat bat utupti chimsta barim kajala Bah Rowell Lyngdoh ulakran sai ba unumile shuh ya ilekshon sayeng do ba thwang kajala house nam arja pulai hanrei ulapan pau ya ka jinkerman ba ka NPP Mawkyrwat kandon ka jinkerman ban job nomor bakidan bon kinoi lam ke bala bankit ya kan hiklengkor Bah Rowell longru ba ka NPP menta ka long tangmaka ka parti ka bami bujli hakajaka ka kongres nomor kini ki sengrulum kini tang ki parti sudah bat kiwei pat ki parti ki bosurung sumi kimdati na ulah kubur bawa bensin pala ulah krok biang eu bandit phai pat saka kongres handai ulah kran sai bo unum lek phai shu bat unyai petang banyak tre nak benta ban penklan ya ka NPP ka parti kan sapet ka parti nang ne Mawkyrwat kan sapet ya ki leaders ki bubun ngedon te dalade hi te nga tharai nganum isu mga te handai ya ki we pat ngen hapeniang ki we pat kibun ke jing roy akan ke jala ke jungi kijia ka por jing kongres tenre no abaki nong kato kan ke noelam ki kwa ban penjat ban penjoin ya kata ka parti ban namar kata menta ka parti kongres kala pra bar kala telat liar na kata ka daw mangi menta nila daya kapan nang penklan no iya kan ka parti namar ngitip ba kadai tangkan ka parti kapan sim ya kajaka jumka kongres menchua kini kiwei parti ki ba i ki wan naklen hagan ka thanya jungi lese ngizapet tamba ngide kum ka NPP kabang ya sengla dang dala kitrai muluk tra jaka jam kan ka tan ngisioba ade tanga ne parti kabala ban ya lamik pai ba jong ne ka dong jong ni barne si jong baro ka state ka jala jong ne ka la ta ki pang ti par pi kwa tamar oi taruh ada kue, itanat bau pala, ubakila thong kum presidennya ke state, yang ke kongres, ngai bau tristom kuat ban rakyat ki leaders ki balalet no nak kasang jongki, ndrai pitepi, hap face ke jing ke bubun namar ba unum la hi ban ong ba la ban penget ya ki leaders ki ba mi no namar kiru ki don ma jong ka jing ba ki sami lemda kum tanga tharai ki nami ki ngam tip ki we ten re yangar ula kontaki tamangi ni nga ong ba ni appreciate ya ka jing te jong pi tama privat kapor ba tam ban organize biangnya kongres tenga nga ong uba miu iba kongres sal kato kene por nakilala ya ban pumbet ya ka leadership hapo ka central tele se kila ban long hakano kano ko kila ban klan tenre ya mentai ni iba kinumla ban namar kata ni hap ban klan mangi namar dan alternatif itu kini kiseng dulu kini kiseng ayu bawan bami kini tan parti rit sudah bar ngangit kamba lalaki pai bak yu iya ka rukom perkhat ke jongi bagi kuaban alam lambakan ke NPP lesikin nget batkin ya trelang barni